Kulumali Shabile Sil Liqaqua Jesucristo Hoy Ibaon San Juan. Ruelak tashning enkeli Pascua. Nashnauli Jesús naqshkulak shonal naqta elq salirutsuchot ain utak ashon krikerit yukwabeh. Ho naqkishrae bish solom ni konkep saruchot kishrae chitsakal reru tohsa arsokhik. Tionkep chikuak iku utlahtsa akshkesa ishkaush la Judas Iscariote ralala Simón naqtish ashtesili Jesús. Nashnauli Jesús naqkebil chishunil saruf ishpanit yukwabeh. Rikini Dios elenakchak utrikini Dios shikre. Okanak kishaklik nakyoli kuak. Kiresilish batbalrib kishchap hundit ik utkishbak chishsa. Chirishikain kishkeha sa hun li emel utki ok chishchakpal li roqeb lish solom utkishchako risiyeb chirulit ik bakbo chishsa. Nakikula konkwi la Simón Pedro aan kishkere. Hakwa, malata chakok relikwak. Kishak li Jesús utkishke. Rijokin jishpanun kil, inkana katawru anakwan. Tohmokon toshatauru. Utlak Pedro kishkere. Mahok etachaklikwak. Kisumek shpali Jesús. Kuinkatin chaklakwak, inkatap tsakon kwikin. Kishchela Simón Pedro. Hakwa, mukukakta kwi likwak tachah ban kwi likwak utlin holom. Le Jesús kishkere. Ani aksh ating inkachik narak chahek spanak aksakru lishun shakalil. Utlaesh akchak bilesh aban mokochehunileshta. Nashnaw chigus anita artesinkre hokanak kishche mokochehunil tachah bilesh mokon nak akchahe nirok utshke kuchik nirak chirish kilan kuchik samesh utkishchere. Maniketauru lishimbano ere laesh solonel utkakwan kichikwe. Utjal nikityesh panaklain akwi. Wilain likakwa utlak solonel shinchak lerok laesh akwi tento techak lerok cherbil eri. Shkambale be shimbanu renak tebano akwi laesh ho shimbanu ere. Ratin likakwa Thank you.